Bandawa Bentrikam, ya ke artikel lai sepaknya puai, hak jela miklia, banyok banti doyong, lada ke sorkar jela, kamlak banle ya kene, lani ke sorkar pedeng, kam ay ke jingtawa. Ka artikel lai sepaknya puai, kadai ke bapun ko bore ke jela, baki an ke parlimen, kin om trikam halor katuk ni subjek, klaim ke jing menjor suwa, ke sorkar jela. Habakren sekilap thai kubor samla regional, ula ong bakadaw ke bapelong yu, banwan pelong, ya kejengi ki hamad ukiang nomba, hajan civil hospital Shillong, kalong bakam don ke standard operating procedure, lani ke SOP, kabapan mi eksorgar MDA, ban apply license, kabaong badon kam 6 hektar, kajaka banyok ti duyong, bat kani kelate lakum, ya kitrai par duyong, ki badon duna ya kani, ulong bakat kum ke section 6, ka Ainsman bat mineral, development and regulation, lani ke MMDR, aks kamdon setia ke kendon, bakaong, badon kam 6 hektar kajaka, banyok ti duyong, ulong baha asam, hanagalan, kilak banle ya karat hul mining, ni ke jengti duyong krem kenai, namar bahanagalan, kadon ke artikel lai sepaknya puai e, bat ha asam, kayo ya ke artikel lai sepaknya puai b, ha kebakian ke sokar India, kimlak bentuklar, ikian ke jela, kat bah jela miklia, kamdon setia kini ke artikel, ulong balada ke sokar jela, bat ke sokar pedeng, kadon kamon, kamdon jing e ban ay ya ke artikel lai sepaknya puai, ha ke jela, ha ke jingsya ula penkrek, ban wan ya ki rengkat cepet ba, nrei ke border strait ke east ke sihel, kalau weng no ya ke jengiki, namar bak sukar, kalau khod ya keren, lengba uskreteri, ke geology, bat mining ke sitarik unaitung,